Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Naita kita magkukuya sabab tiyak bata, tiyak anak inkalasahan sin Allahu Ta'ala, kakasi sin Allahu Ta'ala, nagdara sa haya magpasawar ay nakapilidluman. Amo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَجَمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَهُ قَطُّ عَيْنٌ وَأَطْيَبُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. هي الهادي بعجمل ذكرى صلوا معنا ما آياه الضام فهو عمادي يوم المعاد. نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بعجمل ذكرى صلوا على يا فهو عمادي يوم المعادي. نبينا طه المختار حي الهادي ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. Hawairuun papyagan akin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inamoral si mga manus ya miyawa. Ini mga pangadatan nila, himangi na, in mga dayahan, mga tao miskin. Yalumpahan nila ng agama sin apo nila. Ni amo na yung agama sin Nabi Ibrahim alaihi salam. Sa ingay mga tao nagsumba na sila pa mga parhal. awali kahaputan tuha adlaw istinatahon sindada badaya timbyak anak hamata rahmat maalam sa mista maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المكائدين. Biyari kahalga in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Biyari kahalga si Maulud si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nagdaa ka mga malaikat, nagdaa ka mga bilandari, nagdaa ka mga kanabihan, ha mga kawalihan, ha karasulan. Diya kita pa isang hindi magkukuyan. Allah. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا كرامي يا معدن الجود وأنادي يا كرامي يا معدن الجود
Nahinang pakita nyo rin ang mga manos yan, nangahal kay si Mauludin. Kita, binhad niya. Pag kay mga malaikat nagdatungan maripa dunya, nagsigpitan ng dunya, na yung mga muridis ang nagdatungan ng mga Muhammad, nagsigpit din. Antal murtaja يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله قل يا حبيب أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل حق همنا يهون باسمك يا عظيم لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى دعاء صدق الرسول يا دائم عناية فاستجبتم وقد أردوا من الفضل الجزيل. Alhamdulillah. Tabab, hinang kita nyo rin ang mga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinang kita nyo rin ang mga tao masupog salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim nangangaharat hakatunggal niya. Nagsalawat kita ni pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tanda sin pagkukuyak na to piyak bata in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malakuto ni'mat para na to magbaki na Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hadun niya lagpakpad lo akhirat. Murah-murahan makasud kita nyo rin ang mga tao ahli sulha. Murah-murahan may istikama kita nyo haamal. Murah-murahan may istikama kita nyo magsalawat. Murah-murahan di maighalaw pangatayan na to yung hidayat dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwang murah-murahan magsusumpay namin kusog sinong iman na to. Ayaw ka mong magparaha mga sasat si mga tao ay panghati. Ayaw ka mong magparaha mga sasat si mga tao. Magmamasya at follow ta'ala. Inara mahazaman na to ini matampa na. Ubus na nilay si mga ulama. Tinggal amalan na to dakuman. Ay nakaw magtungog si mga tao. Mga yu sa jadalil dumadlaw sa tadiday sa pag-amal. Ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله والصلاة الله وتشهد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غفورنا جميعا يا مجمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سلام وصلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عاشق المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه